العالمين بها عن رحمة من سواك. Allah'ım özünün rahmetinden başkalarının rahmetinden bizi muhtaçsız kılgın ya Rabbel Alemin. اللهم ربنا بارك لنا جميعا في أعمارنا لنبلغ شهر رمضان. Allah'ım bağrımızın ömürlerimizde bereket vergin Ramazan'da bizi yetizek. اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام. Ramazan'da oruzu karnıva kıyamda turudu nasip kılgın ya Rabbel Alemin. اللهم اجعلنا جميعا ممن يدعو عند الإفطار اللهم لك صمت. Allah'ım iftar kesti Allah'ım senin buyruğun oruzu karmadık diye dua kılıştı nasip kıl. وعلى رزقك أنت يا رب أفطرت. Özün verdiğin rızkını iftar kıldık diye dua kılıştı nasip kıl. وعليك توكلت. Sağa tevekkül kılıp sağa işimizi tapşırdık dedi. وإليك أنبت. Sağa tövbe kıldık dedi. وإليك المصير. Bararımız sağa devam etmedi nasip kıl. أخبر رسولك الكريم أن رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. Peygamberin aytkan Ramazan ayı keçirimdүүлük, dozoktan kutuluğu ayı degen. فنسألك ونقسم بك عليك أن تدخلنا في رحمتك. Senden soranıp kasam içip soranağız bizi rahmetine koşabilir ya Rabbi. نسألك ونقسم عليك أن تدخلنا في مغفرتك. Allah'ım senden soran kasam içip soranağız. Özüngün keçirimine bizi koşabilir. نسألك ونقسم عليك أن تعتق رقابنا من النار. Allah'ım özüngün soranıp kasam içip soranağız. Denevizde dozoktan kurtarabilir. ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. Bizden afeynilerimiz denevizde dozoktan kurtarabilir. ورقاب جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النار. Muhammed Aleyhisselam bir parça ümmetinin dozoktan kurtarabilir ya Rabbi. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Ya Rabbim bazı bu dünyanın жақсылығын ver. وفي الآخرة حسنة. Ahiretin жақсылығын ver. وقنا عذاب النار. Allah'ım dozok azabından bizi قلت وقولك الحق. Sen ayttın, senin sözün çındır. ادعوني أستجب لكم. Dua kılgıla dualardı kabul kılma gelsin. دعوناك ربنا كما أمرتنا. Allah'ım sen buyruk bergende dua kıldın. دعوناك ربنا كما أمرتنا. Ey Rabbi sen buyurganda sana canlar dua kıldın. دعوناك ربنا كما أمرتنا. Allah'ım sen buyruk kılganda sana canlar dua kıldın. فاستجب لنا يا ربنا كما Ey Rabbi وعدتنا. kocayınız vada bergende yemi duamızdı. Kabul kılakır. فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. Vadan bergende dualarınızı kabul kılgın. فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. Özük vada bergende dualarınızı kabul kıl ya Rabbel Alemin. اللهم إن كان فينا شقيا أو محروما فبحق هذه الدموع التي تنزل من أجلك ارحمنا جميعا. Allah'ım aramızda bir gün ökür olsun. Eğer baktısız olsun. Uşul yerde ilap жатқан көз yaşlarının berekesinden bizdi öz rahmatın ala körgün ya Rabbel Alemin. Baktısızlığın joya körgün ya Rabbel Alemin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.